Nakaliang jong Bishop Victor Lingdo jong Kejawai Diocese ulapan pau ya kejing song kenja bat kendit kensan haba uyo ya ke kubor ke basongsi ya kejing klat kensan u Archbishop Dominic Jala ha California USA hadian ke baladap kejing yalang ha kejing kren musaskom Bishop Victor ula batai bahaga khatnyau terik benai nailur kum ki Bishop ke North East kila le chanong ba Rome banishimenta ha kejing yalang ha ke ba mau bat Archbishop Dominic Jala kila isyong keju kelingsun bat kila poi ha khat phra tarik nai nailur ulaong bo Archbishop Dominic Jala ulale jan baha yo Bishop Victor kat habayat bayeng hadian ke jingilang udan ha senda banyak selok kabala pelngo yu ha ke jingile ya jan baha ulai thu yo Bishop Victor bat hikai yu kumno ban ot tiket ha ki machine bat penithu jaka namaru Archbishop Dominic Jala ula jupoi berbor tat hadu kesing Khatduh jong ke jingilang ulai thu bon ki syapang ke kam jong balang Haga bakut jong ka Jingiakynduh jong ka arpun trik Bishop Victor uloong yu Archbishop Dominic Jala paga arpun trik benai nailur bun hap banyak klatno la ka jong nomor udan kam ban le cari Germany kadba nakaliang Archbishop Dominic Jala ula batai yu Bishop Victor o nangsa sa a ni laisingi banakaliang jong Bishop Victor ukerpat yu Archbishop Dominic Jala banyarap pendak lang ya kitar ke jong u syasulong nakaliang nong kmi ya kasaskom ufada payus syadap ula shimlang ya kalan ban pentip sipai dungen Tebapit ya kini kalat patai kebor kebalang kebaki pat dengan kila abar kemit linti ya kejingwan poino kemet sya kini kejela nakaliang Inspector General Central Police Force Prakash IPS ulashim ya kalat ban penpau ya kejing song diau ya kejing du no yo ni rat ba kebalang khamtam bolayo banyak kundu du ya u house nam arja khatnyo bat syam ya kejing long jung u khamtam ya kejing no senyang jung u om tang ha kebalang hindai hakim lang salang da nakat nyo tarik benai September arajar kat kendai ngilai baru siapa room hang tu ngaru nalai kaju ke flight bado Archbishop Dominic Jala but ngilapoi ru sitai kat pratarik kam tam me hari kata pada nadu kat pratarik Archbishop la jan maha janga man ka por ngilai lang man ka singi ya jarum seneng tentang dang step ru indan ka bangilai ngilai ya kejat yang sitai ban ya ban perkanya dia kerja exercise tip hai kejaka nambar bawa lasa jarum bursen dah kejing yalam cungu adon berapa kejing sokemen kejing sultanat watai pun ki kamdame korkom im jarum gitu ki mesin kumno ban tiket kumno ban di sya di kopi bayarap yang gang sultanat palat ban man kasi bakut kene kejing lang ru di syong lang ban di pelan lang dia ulong hi kasi Khatduh ni penkut yang kata jenang juga Khatduh tarik dengan orang yang ngat sedang step arpunya orang lain no siapa Germany tu orang urusa sa singi dengan orang yang usa pernah alam mereka dur pasal lang baru pop orang toh ngan sependra nanti orang ru pernah alam kau beka kot ka cikir khu jong pop katu ka pepper blessing ukloi manwara star pon saret hari kata pengen alek no nak kalenti muro onte kena kenja mulai pitch tu ngar ngablet sha California te kajing kadon ni kajing sultanat ke kerpang ke kepor ke cina ilang jonga banjungu nga sultanat Ukraine pun ki kam ki sultanat bantai ke balang ke diocese jadi kata pat de nganda ngala Porsche Germany hak tu tarik angkat way tarik ayo shock sah lagi ngamla cuban mudur mah apa gini keren pun ki lah jar kan hukum tu kita kecing aksiden hadu banyalam yu sya kecing yap hari tu kawan kan banami ki por kan sim juga ka tiau ka kuslai na marba uju lam lentianga mritang kadi ka por mat ka por ki lek bagan lor bingin lek North East India ngilek national route lek chai lek lang naga flight teng naga ju ka kali ban lek North East route ka ju ka kali jong une ka boloro jong une kali boloro jangaru kila ilang tu ketuan kencing sultanat itu jing sultanat nak kepor ande kum kini kepor pat kalalong ke Bandung yang ana marbang la sosi palat ha kencing tu no ayau Archbishop kum uparalok nambang ana trailang matu nadu arhajar iwei hadu arjar kendai ma hani ru ana trai sansnem hani ay bishop nang tapat deru perlo yang ngau administrator hari ketua paderu peloing ngau participation katedral hari ketua bangala sajid como bishop dengan Stone hari ketua ruh bala transfer si jawairu uai mensim berbor yang bar hari ketua ru
Hagani ki por adu bakut ni don ba ka mersim jing ai mersim lang ti kani kani ka yang simet ing long ka jing tu ka bakrau ya ka balang ika jadi ka jai bandeu ka state wat ya ka India ru na ba deu in charge ka liturgy bat ka perthai ru na ka wei le si ula long tip baro la tip yu mta ka yang jok ka jing ya tip lang bat le si wat ha jing tre ka dai se su ma bun ki kam safari te teng mu sai kendu yang manang ngapun kampalat ngapun kikam ke pa sakut asdaisis kini ka banga kwa ban ong khendiat ka sai chapang ka chingim jong ni uri khrau jong ka balang wa bishop Dominic Jala bishop uno nyang habun kiliang mo mde tang habalong as bishop mde tong jong ka balang ka thlek uno asnyang langru ha ki we malong nong pania sok ki chak nyam ba prepare wada ka imlang sa langru ulong berwa kren berwa ka ta ka jing kam ka jing sok menurut kamar buat kencing train lang lah imlang salang ka state ru pada kari ru ngitrang berbuat kencing suk kencing kemen tinggal lah banong di watiar jong baran ba jong kebalang ke imlang salang kari kencing berdeu bat pertai berkoberu leno aku tu saya pentip yang kwa ban nona bandrat kong ni katoma bat kong ya bat keli ya kini kena no ka dau ki don ki involve ki ka kam ba kan sha ka kam ka ba pen wanra kan jing snutur wanra kan jing snu ha kari kan jang kan riu kum tau kwa berbon wanra kan jing ba wanra kan jing pendu jat ya kan ka ngam sim la no kam tam ya kata sai kran he ban ngai berbon han no honor padang kan no kan jing snu kenu ki ba pen wet hu chai terang ban rabing kong kita kata ngak kwa ban ong ba Khatduh ka jim jong apa tu kat kum ka report bagi yo na ko Amerika ba ka met jong bishop kan sapoi hang ne ha po kawati ha ka ar sau pusan janbien ha ka siblei ar ko tarik kami na San Francisco ha ka sibajeman step jong ka sing sa jan kan sapoi hadal hi ka por san chiteng men step bat tu bat kan sapoi shane shikawati ha ka por ar sa pusan jan bet ha ka smuglay at tarik nang tu bat in sara ya ka met jong bishop sha po kawati provincial house nambar mai la long provincial lasa tu ka ye bat ka sanon masa ka tu ka ye mane parish tu po kawati pada den kata in sa wanyalam ya kamet jung i Indonesia Shillong da kabarung po Paris Bernihat kabarung po Paris Nongpo barung po Paris Umsning pat hadin katakan po sa Paris Maulai bat kan sadon kamas parin sabu ya kamet jung i hapo ying kemi jung i kayeng balakai simit pat men step pat in sarai ka to kamet sapo Nasaret Hospital banle ke badan kam ya saya ke simpor sekenta pat hadian katupat in sawan rai kam hersen si yang bishop ban penrung mat long ngajing duai ya saya steng kenta ne 20 minit banang ni in rai kam sate sepo Cathedral of Mary Health of Christians pat kan sa tu hadu kasngi balai on tap ye tiga ni ketika Jingiakynduh Pak Khatduh jong bishop hang ne asla purthai bat ka jingle burom mi ha ka ar pulai tarik ka te ka sngi balang ka mas kan salong ha ka por shi baji bat ka mas kan salong bai po katedral bat kuma kila ingin sa go di giant screen min sa ai live telecast kebon ki bri ki sa yo shimanta wala rakim la ban po shinero in shimanta la ki yisam Inspector General of Police, Central Reserve Police Force, posted in Shillong, Meghalaya. It is very shocking and tragic that the Archbishop of Diocese of Shillong, Right Reverend Dominic Jala, passed away under tragic circumstances in a car accident in California, USA. I met him in the year 2017 in the same premises, in the same room. He was very kind enough. He blessed me, he blessed my service, and we had a very good conversation on many issues. He is a man of God and a servant of God
People remember him very well for all his contributions here, and he has always been in the forefront in the service to the Almighty. And it is a tragic loss, a huge loss for the faithful of Shillong and for the entire community, for the state, for all of us. I pray that God should grant peace to the departed soul, and I also pray for the Catholic churches here and in other places that the next bishop should guide the faithful ahead. First time in 2017 in the same premise, and in other occasions also. He had been a very articulate bishop, speaking on many issues, and he was working for the welfare of the people here and in other places. Once again, it's a tragic loss, and we pray for his soul.